angikorwo kwi mundu uwe rutaga kana wanaruta wira wa miako no akwire wira uyu ndwendaga muthako. Kenyatta Road County ya Kiambu turacemania na Caroline Njoki mena Mori na Kinyi, amwe aria marutaga wira wa miako guku, na ta Kinyi riria egutukana na arume mwako-ini hatiri utiganu wa wira wake na aria angi. Kama si kazi ya mkono singekuwa hapa juu nimezunguka sana huko nje, sijawezewa kupata nafasi. Na hapa nilikubalika, nilikuja siku ya kwanza na nikachukuliwa sand sana nachanganya na simiti then nimpatilie kule kwa ngazi. Saa for example kama hawa vile wako huku juu sana wapatilia kule juu. Ni kujituma tu. Hii maisha bila kujituma hauwezi fika. Ni mathina kundwarithia. Mathina mama riu ni matuma mundu acaria wira ungi wa kuruta. Riu ngiamua njuke guku na ngiteithika. Ni wira unyitirire makiri ma andu ethi bururi-ini, aingi ao makiuga mehocetie hari guo thutha wa gwetha wira ungi makaga, na angi ona thutha wa guthoma makarikia wira ukaga. Kama mimi sahi niko na 23 years. Bado niko kijana mdogo na si ati nilikuja huku, nilikuwa yani ni mjengo tu. Kuna venye tu situation inafika mahali inabidi tu unaingia mjengo. Riu tukonerera handu haru mundu guikara mucie kabie tumete kundu ta guku athukume ciake na ngikona makiu kinini nikiranyitirira mundu handu ha guthie gwika wiki nae. Tawe uthomeire ki? Nithomeire plant mechanic. Plant mechanic ni guthondeka matinga. Mseme nilitoka shule na sikuwa na fia kuingia ka campus kusomea ka course, ikabidi niingie huku nitafute mado kiasi ndo niingie shule nisomee course. Ulipata nini thesis? Nilipata si minor. Kiumia kihituku ruhonge rwa guthurima miako bururi-ini NCA ni rurambiririe mutaratara wa kwandikithia aria marutaga wira wa miako. Arugamiriri a ruhonge ruru makiaria kaunti ya Murang'a moretie aria marutaga wira uyu moe kandi cia NCA itemini ria kugacirithia motungata ruhonge-ini ruru. Mambo ni kuwa tu unatakikana kuwa uko na passport size photo, kopi ya ID kitambulisho, na ikuwa umeenda shule utapatiana hizo copies za academic certification ndio uweze kupatiwa card. Na andu aya nio makite Nairobi magaka nginya jawa Nairobi jaitoka cia Nairobi na muno magakorwo ni andu mundu atena maratathi guthii gwetetera ri hakorwo he haritu muno. I think ikinya riu ria thirikari kuoya ikinya nigetha professionalize wira ucio wao ri ni kindu kia mbere ku achievement ya andu aya, tondu maita maingi ni riria andu aya ona magikorwo mundu anaruta nginya wira ona tuge State House agiga proof ni arutire State House iko wira munene muno. Ni uhoro urehete mawoni ngurani gatagati ka mafundi jeshi ya wira wa moko na aria me ruhonge-ini ruru. Kwa mzuri inatakuwa imepunguza watu wengine ambao wanavamia kazi ya wenyewe kuharibu, so sisi tutakuwa tumeona ni vizuri. Hau ha kuoya nyamu icio nie ndiretekania naho, no ndirauga ni uru aria maguthie ni maguthie, no hari nie kiumbe nie ndiretekania na uhoro ucio. Afiwira ucio geikare tandu marenda gutinagia tax hari uguo. Riu mundu arakirihwo kiria kinini arakiona haha nikio arariha nyumba uria wena ciana ta ringi. Ni mzuri kwa sababu itatukinga sisi kama wafanyikazi wa huku. Saa in case mtu apate ukiumia utalipwa. Unaona? Nginya riria turari kurutire no tukororire tukurinja na mauthe maku miaka yaku ni wakite miaka iyo rouga wina miaka igana nigetha uge jakite miaka 10 jakite miaka 5 no riria hewa kandika ugakuga no ta gibande uri uheo namba ya gibande kamenya mundu ucio no ali kariri ona the same way ona uri mundu oya kandika ni arihota gwitetera in terms of professionalism na ugahota tugatiga nginya ithu twe field-ini no tugatiga go bahatisha na kienda mbele wale ambao hatakuwa na kado hatakupata kazi. Marauga kwi hindi matayukagio matura-ini kumana na wira uria marutaga makiuga giki no ta kiambiriria kinini amu kwi marekagiriria gutuika andu a bata bururi-ini. Hii kazi kuna ile nilikatia akanikataa hadi juu kasi ya mchengo
haikuangi kazi mzuri. Niliumia sana roho, mpaka sasa bado naumia juu huyo mrembo alikuwa mali safi sana. Na nilikuwa nimemkufia kama miezi 6 hivi. Nikabidi nikitume mimi mwenyewe na akanikataa. Uthiaga mibango itu ya githomo aria matahotaga guthie kirathi kiu kingi kana level yengi matigagwo makahana ta matari akinyaniru. Riu ukerwo we wagwa ni ugathie mugunda, ni ugathie mwako, ni ugathie ati we nduiganite guthie guikara wabici tondu wira ni uhetuke uthie university wandikwo wira wa wabici. Sasa niko na miaka 20 kwa hii kazi ndugu yangu. 20 good years experience. Ulianza na nini, kazi gani? Ya mkono. Ndio ufundi. Sasa natamani ingie sasa engineer. Na ukosho utaingia? Lazima. Mungu yuko. Mungu yuko. Ndazanga tu pole. Si kusomea? Hapana. Hii ni practical ndugu yangu. Nĩ wĩra ũrathiĩ ũgĩcenjagia o ũrĩa bũrũri ũrakũra. Amu tene warĩ ũndũ mũritũ gũkora airĩtu kana atumia mĩako-inĩ, no thikũ tũrĩ kwĩ mawĩra monekete marutagwo wega nĩyo gũkĩra arũme. Mũno rĩu ndĩ fundi wa mahiga ega mũno airĩtu, fundi ya cuma ega mũno airĩtu. Na no mea andũ aya in terms of perfection na dedication nĩ andũ mataga kũgũithia. Ni kujituma tu. Hii maisha bila kujituma hauwezi fika. Rugo gwakorwo se wira uyu witu wa tani ndagithire ngigithie kirikia turi the architect registered no the ituri kurera matathire university magithomera diploma metagwo kwa gimombo technicians no macoraga the wao hari fundi forma tugagithi tuikurukite uginya mundu wa moko. Riu kiria kia maana ni kuga laini yo yothe gutiri uria uri wa bata kuri uki. Thengia wa maya mothe maugite kuona ni wira wi minoga no nginya mundu akaria wega mbere ya arokete na inuka makiria riria mararuga kagoto ga gwaka. Huko noma my friend, unatembea na ndoo since morning mpaka 5 ndoo ya kokoto. Simiti kawa ruabe hivi mkombo ukikaa 17, unaona hiyo jeshi lazima ikule mzuri. Kitu natumia simiti 200 si mchezo. Hapo kwanza lazima ukule. Asubuhi kiamka, achana kunywa chai, unapika kiroma yako hapa na kawa mena ama samaki. Tuingie kazi sasa. Hii lazima ukule hii. Unaweza anguka na simiti. Sawa, for example ukipandisha kule juu, ukiwa njaa utaanguka. Kama wewe unakulanga nini kikita? Mimi nakulanga chapati 10 hivi. Kama sasa natoka ukula 5. Saa 7 niende zingine 5. Na unadanganya. Ukweli, hii kazi bila kula uwezi. Unakula sana. Na ugali. Mwisho wa uhoro macokaga gwaka nyumba cia gikiro kia iguru ta ici iria irehete wathi mweru Kenyatta Road County ya Kiambu. Makiuga kothi moko thengia wa gukorwo amwe ao makinyire kirathi gia 8 kana form 4. Nyumba ici ciothe ndakuonagia guku ni andu acio makite ti andu aiki na ndiakwirwo mundu muthomu muno woyaga no anga engineer wa ku make sure drawing na kiria ki ground ri ni ciratwarana, professionalism ya gwakari ni raingirana nigetha at the end of the day the quality control tumeta quality control aspect ya biashara ri ni rahota kuingirana na standard iria ci marketing. I think professionalization, I think it is ni kindu kiagire no gukorwo nginya giukite no ni ikinya riega muno to ni kuhuthiria andu aingi wira na andu ma sensitize mathomithio umuhimu wa kwa mundu ucio na cardio to ni mundu Moretia andu ethi matigetikire gucaguraga mawira ona mawira maria mathomeire maga. Kuna watu wanasema hakuna kazi. Kazi iko. Ano vipi ndio wanataka kazi hakuna. Tunaona chio paka mzizi yake natoka. Ni pesa inachimba. Ndirivo Tera Inooro TV, jitagwo Jenga Wabui.